batang nak ka video ka ba PE mentahi pilasakhi lane pilayi baka jing thai chu ne lum volcano kala long ka ba ima baha hawat kene ka jing thai ka ba shisha bat ka badang sujia shen hapo ka ka reef Philippines bat hang ne hakane ka video pinyi baka ka tedam kala long ka ba jor baha bat kieu ba sajrong Henry kabalingo apat kalang ba kini kipai ba kim iparwa ai ru kindian Henry kinangya tor penban sajan Henry hadin balawan pan deki breu ba dipet ya kalain mariang cakari Philippines buat kilapan pa ada siren ka ba jamba hat ke snong bat kipai ba kinsan gelas dang ban petwer bat jengai no na kateke jaka badan unu lum volcano haswa ba unu lum volcano un pin saja dan un penyap beriu hapo kata ke daulen nang hapo kari Philippines kane ke jingjia kadai ke balajia men ka santrik ubnai jun usnam arajar arpuar hapo kata ke daulen nang Luzon ka bahap hapo kari Philippines ka kertang cu ne lum volcano kadai ubulusan volcano ubadan hapo kata ke daulen nang ki start wat benia dan ki beriu badi pe ka lain mariang cakari Philippines ki laitu bakat dam ke balami na pa utur rum volcano kalakat adu kumba 10 kilometer sya sahib benang balaang badailing bakane ki badai pa yakalain mariang ki breu cakari Philippines kala penkeri anak mardor ki pai ba anak ketiga jaka bad jengai adu kumba 1 kilometer anak ketiga jaka haswa ba utu ulum volcano un penyap breu hapo ketiga daulen nang hapo ketiga reef Philippines susuru la benrap ki breu badai pa yakalain mariang cakari Philippines kilaang bahaswa bu ulum volcano un bethei hapo katika daulen nang palat nyop telik jumai ki baret baria layos ngau hakeleng saudang katika jaka hakaba une ulum volcano udan malaong ba marekot kita gi jumai baret baria une ulum kinsan lop tewi pum sya sahid benang bat ki bereupat kinang muja ban ring video bat kim tep baka jingyap kadan hakmat jongki malaong baki deling baki bereu badi pe kalain mariang ki kloi ban poya katika jaka bat kilap pen pet na ploy ni ki pai ba basang ha katika snang ban light maka jingma jong te lum volcano